Kaseng samla balang Catholic mi mentedu, ringkat bat kajingnya terelang bat kajingnya seng samla balang Presbyterian mi mentedu, bat ka Aijing Im Foundation, menta kesengi ketaka lai tarik ubenai bakandai Hajar Pulai, kila penlong ya ka blood donation camp, RC Eve Secondary School mi mentedu. Lastang ya kani ka program, da kajingnya lumlang hapo RC Hall, hakabala don ka program ka balingkot, ya kabala penyait de Umar Frederick Sena, Chairman Parish Pastoral Council ka Jowai Parish. Hakani ka program, layo iki jingkren na kinong syakot ngobha, kiba kuntub ya guest of honor, Uma Oktome Wat Lamin, nominated MDC, ringkat kajingnya don lang Father Hilarious Lamari, Parish Priest Jowai Parish, pat kiwede kinong syakot ngobha. Haba ai jingkren nominated MDC Uma Olamin, ula ai kajingnya ro ikini ki artali kiseng, ki balashim yakani kasin jam bakraw ban len yalade, nakabenta ban ai jing im kiwei. Ula kentu syusyuru yaki nong penyat, baki dang don kamru ban kampanyar syusyu yaki awareness halor kani kapang, kanang baki brio ken am syapting ban ai snam. Habakut jangka program, layo ru'i kajing sam yaki kusnam yaki nong job jangka drawing competition, bala penyat da kaseng samla balang Catholic, yaka bala sam da guest of honor Uma Olamin. Ini ila di ngai aja tempur ko dumentu dan ni. Nebha ini manu step ko kerpang iki kami di sen kunro ko organisasi program. Ini dan bagian na disembekan. Yudi wakat nangkal ikma ciruk ini ki ada ni sen kunro ko em agachnon ko i. We wanga anno o yun hito o penman ka agachnon mi tudu ko i. Kachnon bondo kinong isna. Siapa yang kita kelam mencuainya, open senyawa, yang berpemain, yang kini kebentar, ko yang bentar, kini kesini, ko blood donation ni. Or go ahead with kelam mencuainya, armurkan. Ukana yang hajingar yang berjingin. Everyone has a story to tell. Ada kita juga story berkena ejing MK mesna. Ngana wong ye merlingkat dan kana ki bu he chong ni. He ta banganan kunru dan mana ukna pendar ejing kurai yang ngan chinai. Habis ngam kende pabe kende masuk kende masan. He korunga em hetan hapo ka university ki one ki organize ki coaching sna. Ngajur ko roommate nga aminaw labi ko maraw labi sna. Tunggu aja yang ni akan tertarik. Ti mana tianya tolongan? Apa ya? Ekbar jinah, ekbar mana? Calo ya bega kia. Pemborong. Mana dat ia tin kamu. Sulsan benar kadin. Itu college yang mana dat Islami tawanan kepatkan hati porong itu putok jika ni mobile atau mobile. Post office yo ikwigan balap mana payagan pia bertujuh ngawam dan tidak mengkabarkan kan ini. Ini tetap sekian di sini komen di sini kro wa the yo ikan ke program pan harakani katau kumaya yo kini untuk kesin kunangkong domani ni por ini kawalasnya wi ka sengsam na barang mi mentu the organisasi ke program ni por Oma chairman tu, wala poi pertupi shadow sedang ni cintai. O ini kucing kublai nga, kanrai nga to nga wale. Kampam ni balok yang kawan ahli por kujut ko, naru aja kat kende. Hadu katel ini wongko bahaman ko cai. Dan rai munduna ini sobasan mut kinong dunia jangan. Hadu ko por lawan kiji wong setin ngam singapur deo. Hadu kadu lah itu intinya bukan senang. Jadi untuk kemudian kilok dua maya, kilok tuyarap keleng-keleng. Ngahadu ngasam tuyarapi kemelia bukan jadi bong dacok. Jadi barang ada kerpa jadi buat-buat. Jua barang kimusnya presbyterian tuyarap jangan berpon. Kupun nak itu bukan senang. Kendai ya roh. Kamtam jua mengenai kesini. Tahun yang pulang yang dikau di dua hari masa ini memperpanin sore, yaitu untuk perkat idong ini, kantang kesenam,